Tanga Nongbah Shillong ki don kumbasan Hajar ngut ki samla Kiba penyeso kum ki Dkhot shakaseng Hspdp. U President ke Hspdp Youth Wing uba sandon dor rentathiang ulayathu menta kalai phau tarik unai wing Hajar puar bar ulaong makani ka aiman siam shibone ka party ki wei pat ki rai ke Hspdp ki long ban IT no ka wei ka yeng kabalashna hamau blei bat kumju ban penlong ya ka jingathir halor ka khasi jaintia state Central body, youth wing, ladon kajingnya kendo kabakki, ban yakren banyatai, yakai kabangi ngilayarai haji sikipor letno, but kumbang ilakular, lingba jongpi, yaki agenda skijongi baginya sakmat, mentangi kuaban ayek reports, hakabede bakata. Kabanikong kalongba, ngilaya penbenar. Bangin pinsna kawai kayi yang hantai po maublay. Jika report menta sepi upat bak kalongba ngila dep ban pinsna yang kayi hantai po maublay. Apasak menta kalong bangin yo ban pleno bat ban IT. Syakatu kalong yin kabari hok ban yo yakah. Te ngila ibu yo tarik kalong arko tarik ubenai ubakan Hajar puar. Bat haga juga puar kanlong kum ka Christmas present. Syakatu kalong ye kabaan ngilaya krenru hakabe dei bat kata ke enrollment drive kabangi ngilapan bana nagawi kapur syakawi pat kabas no tula kalong kadi ke enrollment drive ke jongi menta kalapoi syakabenta kabangi laban mundur ka jing kiu hakabe dei bat ka jing rung ke jongi di samla syakaparti ke jongi kalatam ya kasan Hajar Hspdp 5,200 plus youth are joining the party. But kabakam suta kalong ba wat kini gikun samla gijongi. Kibade na kitain lai ukra polo but kaleng jo basok Shillong. Kila pai khamak sekali ka party gijongi. Ban nalor kata. Kini ki samla ki balaya pai sekali ka party gijongi. Ka peni ba kimri tagi khna Handrai kideiru ki riurang ba ki badon haki profession ki pair lakalong haki medicals lakalong haki academics ki jongki batkum kita ki don haka party ki jongi te kabalan ngila penbena ba ngila shimya karai haki penai ki blatem ban penlong daka isi competition haka bedi bat ka khasi jaja state ka basno tanat kalong baki babun bagi kon samla hamtam ki samla puli ki jongi kilayo bani shimenta hakbe dei bat kani ke isi competition sa menta kalong basatang bangin ai ke kusnam bat ban penbena ya kata te amto komba fifitir i Dr. LS Gasak weina ki crowd terkap joka judgment review jongi bodeiru hage jo por u retired professor nanti na por nehu but ugalong well versed bahabat kani ka topik jong ka khasi jai state nalor kata don pat sawei u samla rangba ubade u advocate social activist u samla Robert June Kharjarin u banya don langkum u resource person hagate ka seminar ka jongi te kita ki bangi ngilarai kum ke Hspdp central body bangi layo banya kren hagani ka si ka jongi menta kanok paisni